talapukin kaya katamang panalangin, ding makatuki. Kapasalamatan at kayadwanan, ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynalda Gyao, Constantine Blesilda and Christopher Apimuar, Richard Paulo Ray Ricardo Gyao, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Eroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Aris and Marlene Veronica De Leon, Tess Calma, Teddy, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Josepina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon, Nathan, Ansley and Leia Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dali Manlutak, Jay and Chi Careon, Emerito Senaida, Emerson, Kent May and Erica Summer David, Shane, Kevin, Marco, and Zion Manabat, Ernesto Bolus, John Alfred, April, Anika May, Aliana Marie, Alfredo Kayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Asmin Minabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Crising Ustimbaste, Christopher Ustimbaste, Marian Castro, Jose and Karen, Ronnie Gatus, Ning Paharit, Bienvenido Sason Jr., Bienvenido Sr. and Gloria Sason, Ambrosio and Edna Mangalan, Janet Jari, Kent and Jasper Andre Lampasa, Christopher Kauleng, Jerome McDonald, PG Accounting Control, AD Accounting Control, Rose Andrea Mendoza, Fidel and Porita Carreon, Bea Angeles, Ayesa Denise Torres, Thanksgiving for passing the board exam. Para king makapasubaling kayadwanan dadi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Irian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Acel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan DG Acomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Binos, Rizalyn Venus, Derek, Chris and Lisa Pineda, Minerva, Concepcion, Carissa, Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Sangrila Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Mylene Bitug, Elisa, Conrado, Jenny Mariano, Carmelita, Mar, Carmela and Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Apoles and Piches Ocampo, Joshua Angeles, Jay Careon, Romana Ocampo, Lilibet and Ernie Echage, Francisco Domingo Jr., Jose Ocampo, Kevin Ibon Gasa, PJ and Jessic Rodrillo, Mark Ener and Jenny May Paharit, Michelle Ann Paharit, Arturo Torres Jr., Mary Grace and Roy Datoy, Cristino and Vicenta Ocampo, JP and Juby Sason, UG and Marie Chris Sason, Allen and Manette Mangalan, Leila and Lena and Jonadel Mendoza, Ervin and Anel Ross. Para king malagwang kapaldanan dadi, Consuelo Mendoza, John Edward Mariano, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, Monico Tungul, Miguela David, Marites Sebastian,
Terry Davis, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Ines Gosum, Norma Gueco, Rosario Gilas, Martin Manlutak, Rina Kayanan, Yoli Malasige, Romeo Lasco, Francis Lasco, Jose Pepe Sason, Rodrigo Ocampo, Domingo Ronquillo, Catherine Reyes, Lara Cortez, Redentor Villanueva, Ervin Ross, para King Safe Delivery ng Jessica Rodrillo, para King Kapayapan ding Kaladwadi, Jerome Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Pelino, Salome, Jose Sr., Isabel, Gloria, Gilbert, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Lydia, Paule, Ernesto, Alfonso, Banjo Serrano, Roberto Wang, Miguel, Luz, Juanito, Marcela, Leonardo, Edwin, Simeon, Maria, Godefredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Jennifer, Rapi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Jose, Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Holica, Caleb, Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Bernardo, Nicolas, Rafaela Manlutak, Eustaquio, Felicitas Roque, Catalino, Lydia Manlutak, Leonardo, Edgardo Nicolas, Apolonia, Herminia, Erminihilda, Victoria, Pablo, Felipe, Conrado, Marivic, Ulieta, Job Caril, Joan Clelan, Cornelio, Marcelina, Junicio, Mervin Dalugdugan, Tessita David, Castor, Auring Santiago, Erning Sevilla, Serapin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Pablo, Mirna, Jimmy, Teresita Mendoza, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Among Damaso Inco, Miguel, Maria, Juliana, Corazon, Claudia, Alfredo Sr., Teresita, Saturnino, Charmaine, Edgardo Pantig, Rosie Inco, Gregorio David, Gloria Dison, Juan, Cecilia, Jose, Virginia, Carmen, Marina, Mateo, Maria, Isidoro, Segunda, Alfredo, Barbara, Ariel, Angelito, Castor, Lydia, Pablo, Roberto, Belencia, Francisco, Nicolas, Esteria, Nicasio, Aldrin, Romeo Calma, Ramier Bautista, Santiago, Angelina, Abelina, Aida, Charito, Ram, Remio, Florencia,
Renato Bitug, Crisanta Santiago, Nemesio Santiago Sr., Wilmar, Bonifacia, Encarnacion, Genaro, Maximo, Ignacia Evangelista, Diosdado, Ramon, Escolastica, Adriano, Lusing, Lourdes, Roelio, Rapi, Carlos, Miguela, Erlinda, Bernadette, Paz, Dolores Castro, Marcela, Bebita, Andres, Rosario, Marina, Catalino, Francisco, Maria, Norma, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang alanang makaga nakakarela. Isanetaya po ing dalit apakibat. Minumku kaniting kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyunan ning Ginoo. Tutukita mo po. Minumku kaniting kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyunan ning Ginoo. Minumku kaniting kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyunan ning Ginoo. Ulitan tayo po. Minumku kaniting kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyunan ning Ginoo. Tutukita mo po. Minumku kaniting kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyunan ning Ginoo. Minumku kaniting kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyunan ning Ginoo. Okay. Kayo mo makiramdam, tutuki kayo. Unfortunately, ninanoy ang kikatang media, hotel to, alayo pa. Paulit mo rin ang words, by line. Minumku kaniting kalis repeat, minumku kaniting kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyunan ning Ginoo. King lag. Misan pa doon. Misan pa.
Minsan pa. No. Sabihan niyo pa. Minom ko kaniting kalis ning kaligtasan, Minom ko kaniting kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyunan ning Ginoo. at maus ko king lagyo na ning arde alapang organo voice. Minom ko kaniting kalis ning kaligtasan, at maus ko king lagyunan ning Ginoo. Itamongan. Minom ko Kaniting kalis ning kaligtasan, Yes. at maus ko king lagyunan ning Ginoo. Ikayo mo pong Kenny, ang gaking pasbol Kenny. Okay? Ready? Minom ko kaniting Yes, good. Ning kaligtasan at maus ko Lagyunan ning Ginoo. Good. Mararamdam kayo. Keta po ang gakening pasbol Kenny. Ready? Minom ko kaniting Sige, go. Sagli. Ika yung choir, istong miminala, supportan nyo lang, malumod lang. Ready? Once more. Minom ko kani ning kali puso king lagyo. Okay. Itangan si kanya-kanya. Ready? Minom ko ing kaligtasan maus ko, yes. Okay. Ngayon balutan bilisan tayong magya. Ready? Minom ko kaniting Go. Ing kaligtasan at maus king lagyon. Okay, good. Entrance, naning entrance yun? May Malena Filipino, entrance. Tayo? Tayo. Ha? Okay. Sula po yasan. Okay. Malagwaya ini. Memalay na Pilipino.
medyo tinukinalali na pa. Alang organo, boses mo puros, keta mong refrain. Ito mong babalik. May malen na Pilipino. Ready? Enter decisively. 1, 2, 3. Memalen, a Philippine. Go. Taraking. Okay, mispronounced. At intamong amanong eus tu, pamanagkas. Dakaltaman kayo, kaya. Dakaltaman kayo na manggaga. Kaya, aliwain kaya, ampong kayo. Understand? Dakaltaman kayo na manggaga. Ready? Dakaltaman and dakaltaman. Timpang ni kwa, kayo, bababayin kayong panga. Kayo, kaya. Kayo. Ikayo, kayo. Kayo. Ikayo po, kayo. Okay. Ready? Dakaltaman, ready? Kayo naman, yes. Okay, good. Offertory. Ano yung offertory? Taraking hapon. Ha? Taraking hapon. Taraking hapunan ka no? Okay. I'm sorry. Sorry. Keta lang refrain, lulob din taon. Scroll up. Yan. Ken kumupo lulob. Ready? Sacramento, ready? Okay, once more. Sakramentong Mar. Okay. Communion. Ano ya? Katawan at daya. Bayo inile. Okay. Para manami ka rin tao. RD. Mark them beforehand. Don't spend useless time flipping. Okay?
Kapabalwan po. Muna po, reminders to CPC's appointment of chapel, BEC coordinators and vice coordinators until June 7, 2024. Kadwa, ding kaya katamo pong Paris BEC coordinator and vice coordinator secretary, yapin po i-brother Sir Lucky Santiago and brother Jomar Chipe. Katlu, keng susunod pong Biyernes, June 7, 2024, solemnidad ning Sagradong Puso, atin pong misang abak, alas 6 ning abak, at tuki ing limbun ning Sagradong Puso, at atin pamurin pong First Friday Adoration, 4:30 p.m. at misang gatpanapon, 5:30 p.m. Kapat, kinabukasan atin pamurin pong misang alas 7 ning abak, para king kapigaganakan king kalinis-linisan ng Pusong Maria at pamuklat king papyalong karing kayanakan kay bat ning kapiestan ning Sagradong Puso ning Betis Fiesta Committee 2024 amiki temang kayanakan balikan ing tula ning milabasan. Katatawlian, pota pong pupusan ya ing misang 5:30 p.m. king pisamban, maganap ya ing limbun ning kabanal-banalang sakramento ning katawan at daya ng Kristo, king sadyang pipaglimbunan. Agkatla pong makyabering sabla, den pong dalana ning limbun, adwan po ing manyinding kandila, at pasisiklawudla anting kapanyamban, at pamangilala king ikristo, tunay ang atyu king Santisimo Sacramento. Maganap po ing benediksyon o bendisyon, kabalik na ning limbun king mumunang Glorieta. Pilipino, narating la mesa ng Ginoo.
Andi meto nga familia, mitipon tamang kilagin ni Pampo ning anak, kampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapong iban pagmasusyan, ing solemnidad ning kabanal-banalan na katawan, ang pondaya ning ginutamang Yesu Kristo. Kaniti pong banalamisa, kaya katamong anyawaran king ginutamang Yesu Kristo, king grasya, ban akilala tayo at asam banlubusan, king kapamilataning kayang katawan ng pondaya. Anyawaran tamo, akaniting banaladulang, mipakabsyan tamo kaladwampon katawan, mipatawaran na rin kay katamong kasalanan, at mibayo yung kay katamong sigasig, ban mibyebye king kabanalan, ampon kayapan. Kabang pagsadyan tayang pagmula ning misteri ning lugod ning Dios, kaniting banal na Eucharistia, kay katamong kilalanan, at pagkalungkutan detang dakalabesis, kaya tayo kilalanan at sinamba ning Ginoo king banal na Eucharistia, king wangis ning tinapi ampon alak. At kaya katala naman pagkalungkutan detang dakalapinandit, kaya tayo kilalanan at liguran, king wangis na ring taong may na ampon mangailangan. Ginoo Jesus, ikang mitatalakad ke kami king bayong biye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo Jesus, ikang mamatawad ka ring kasalanan mi, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo Jesus, ikang papakan ke kami king katawan ng pondaya mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, iyuli nakatamongan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king kapamila taning makapagmulalang sakramento, likwan me ke kamiting palatandanan ning kekang pamaylasa. Pagparalampu mi keka, ipagkalamosay nga pakamalan milat galangan ding misteryo ding katawan ng puandaya mo. Banketa damdaman ming paratiking sarili mi, ing bumbungan ning kekang kaligtasan. Ikang mabibi at magari kang bening ipaking kami tunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang ibod, king libro ning Exodo. Anyang mi balik kay Moses, karing tao, sa ilitanangan karela, ing sablang yuyutos na patupad ning Gino. Ngarangan may kibad, king metong mong siwala. Tuparan milangan ding sablang kautusan, abinye ning Gino. Binilanongan ng Moises, king metong akasulatan, ing sablang inutos ning Gino. Itang kabukasan, aba kamaranon, mitalakadyang metong nga altar, king lelening bundok, at sakaya mitalakad 12 asyas abato. Ingbalang metong kareti, mga intulidya, king metong karing 12 ng tribu ng Israel. Kaybat, tinuruyang mapilan akayanakan alalaki, ban mampang sakripisyo, karin para king Gino, at midaon mapila na baka bilang sakripisyong pisulusulwan. Kinuha ng Moises ing kapit na king daya, at bilili na karing mga ragul alulanan. Sinabog na king altar ing mitagan, kaybat na nita, kinuha ni ing libro ning kasunduan, at binasa ning masikan karing tao. Ngarang may kibat ding tao, tuparan mingan at daptan ing sablang inutos ning Gino. Kinuha na kanitang Moises ing daya karing lulanan, at pisikanan noring tao, nga na karela. Itiya ing daya ning kasunduan, at inatag ning Gino, kambeyo, kanitang mabienore ting sablang kautusan. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, minumku kaniting kalis ning kaligtasan, at maus ku king lagyo na ning Gino. Tutukita mo po. Minumku kaniting kalis ning kaligtasan, at maus ku king lagyo na ning Gino. Minumku kaniting kalis ning kaligtasan, at maus ku king lagyo na ning Gino. Nanuwing malyari kung ayampang king Gino, king sablang maya pade patana kanaku. Kaya ka kung iyang pangala ka maniyaman, bilang kapasalamatan king binigyan ang kaligtasan. Minumku
kaniting kalis ning kaligtasan at maawus ko king lagyon aning Ginoo. Panandamaning ginununging metong karing me malena mateya. O Ginoo kuing kekang talasuyu. Susuy wanda kanti maning pamaniyuyo na. Kekaning kana kong indo. King kamatayan iligtas mo ko. Minum ko kaniting kalis ning kaligtasan at mahawus ko king lagyon aning Ginoo. Kekakana kung idawuning aining kapasalamatan at ampangan king kakong panalangin. Ding kakong pangako king Ginoo kakulang tuparan. King katipunan ding kekang memalen. Minum ku kaniting kalis ning kaligtasan at mahawus ko king lagyon aning Ginoo. Minum ku kaniting kalis ning kaligtasan at mahawus ko king lagyon aning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Dapot ngini, dinatang ni Kristo, ing matas a saserdote ning bayong kasunduan. Ing toldang gagamitano, lalo yang maragul at alayang kalupa. Ere gewaring tao, nga nawari, eya kabilang karing lelangan ketiking yato. Misan niya mulinob king kabanal-banalan alugal i Kristo at ita sapat na para kapilanman. Era daya ring kambing at biserong baka ing daralanang dinawon anting sakripisyo nune ing sariling dayano at apakyabutano ing alanganggang kaligtasan para kaya katamu. Nung ing dayara ding kambing at ding toro at ding abuning dumalagang bakang dilukan, pipisikda karing taong lalawan ning medungisan ning batas, malilinis la king sablam dungis ning laman, lalong maygit e palak kaniti, ing arapat na ning daya ng Kristo, aking kapamilatan ning espiritong alanganggang dinawon no, ing kayang sarili, bilang ganap a sakripisyo king Diyos. Ing kayang daya, ing makalinis ka rin puso tamot kaisipan, ban manibat king sablang dapat ay alang kabaldugan, asuyuan taya ing Diyos amabiye. Uli naniti,
Ikristo yaing talapamilatan ning bayong kasunduan, banding sablang inawos na ning Diyos, kamtanda ing alang hanggang kalam apenga kuna. Malyari iti uli ning kayang kamatayan, ame kapagligtas karing tao, king miyayaliwang kasalanan da, kanitang makasakop la pa, king minunang kasunduan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing tinape mabye, tinipo ibat banwang, ninuman ing mangan kaniting tinape, miyayang alang kapupusan. Ingginuman tabi ake kayo. Ama masaking maya pabalita at pangkang Marcos. King mumuna ng aldoning fiesta ning tinape alang lebadura, aldoning pamiyayin king kordero ning Paskwa, tingalagad nakitang dakeya, nuka rin mo ke boring munta, ban ipagsadyara kang pipanganan king Paskwa, inyati bura no ring adwa karing kayang alagad nga nakarela, munta kayo king syudad, at karin atag muanye ing meto nga lalaking magdalang meto nga bangang danom. Tukyan ye, at sabyan yu king makibandi king bale sa langyana. Ing maestro pakutang na, nuya ka rin ing komedor, amalyaring pipanganan ko king Paskwa, kasulo ring alagad ko. At iturune ke kayo king babo, ing maragula kwartong pipanganan, makaayos siya at makasadya. Karin kayo magsadya para kay katamo, di nga lagad linakad la papunta king syudad, at disnandayng sabla-sabla, antimo ing sinabi na karela, at sidyara ka rin ing pamisulu-sulu king Paskwa. At kabang mamangan la, kinanwayang tinape, at kay bat nang gingkas ing kapasalamatan, pirasone at binyene karela at ngana. Tanggapan ye iti ikongan, itiya ing kanakong katawan. Kay bat kinwaning kalis, pasalamat iya, binyene karela at mininumlangan kaniti at ngana karela. Itiya ing kanakong daya, ing daya ning kasunduan, amibubu para karing dakal, king katutuan sasabihan ko ke kayo,
E na kuminum-alak pa si bayo, ang gakingaldo ay numan ku ing bayong alak, king kayaryaning Diyos. Kay batdang migkantang netong nga himno, menulakan lang papunta, king bundok ding Olivo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Ako'y ang keka o Kristo. At uli pong maulagayang maulaga, ing kapag masusyan tamo po, kaniting Domingo ngayon ning solemnidad ning kabanal-banalan, akatawan at daya ng Kristo, nandin pong abak, miyabe kay pong menimuna ning obispo, king mumunang misa, king kadwa pong misa, miyabe kay pong menimuna ning metong kapampangan na pari, iba't iya po king Diocese of East Anglia, United Kingdom. At ngayon pong taulita mong misa, kaniti pong aldongay ni, kaya betaya po ing, metong muna man maulang tao at maulang pari, king kaya katamong lalawigan ni Monsignor Greg Canlas. At due to insistent public demand, api sabi mi po, amamiyeke pong parehong humilya kaniting aldongay ni. Ingka nga pong Greg, yako po yung humilya ko po, makanya niya. Yung humilya na po nga pong Greg, makaniniya po. Okay, so yan po yung kasunduan. Alibaliktaran tayo po kung sabi na nandin, tayo may walaya. Ay, tune palaking gulot ko. Ing kaya po kano makanya niya mo, ing kako po kano kanyanan ke. So yan po yung mumuna pong midake, pamigunam ke katamo, kaniti pong kabengyan na ini. Palakpakan tayo po yung Monsignor Gregorio Canlas. Salamat. Good afternoon. Malagunggat panapon kay kayo. Tagalog ngara, magandang hapon, magandang gabi. Era sasabihan, mabuting gabi. Anya akong nga, hapagmasdan ko yan, di nakikiko. Embes na maya pagapanapon, malagunggat panapon. Okay, sabi ko ka nga mong, makanyanyay ka ako. Inya yung ginutang Yesu Kristo, likwano rin alagad na, ala nemang likwan na kalendaryo, nga nawari, pabanwa, o rin rin pagmasosyan yung piyesta. Nothing, zero. But within the span of 2,000 years, adwang libong banwa, yung lebasan tamo, manibad ka rin apostol, karing kaya lilira, ang gaking kasalpantayanan, mirasya, karing mialiwang sulok, Middle East, Near East, Europe, Far East, hanggang Pilipinas, tunggal dita, midina niyang fiesta in kalendaryo. In tutunang fiesta, ning katawan at daya ng Kristo, aliwayang aldoyti, nune ing Holy Thursday. Huwebes Santo, tutuna, yung binasang Ebanghelyo, iba't kang San Marcos, yaing account ng San Marcos, nung makanano ng gimpanan ni Jesus, yung tauling apunan. Markan account ingaws na kanita. So, again, I repeat that. Eta kakalingwan, yung original piestana ning katawan at daya ng Kristo, yaing pangatatag ng Eucharistia, ing aldoning tauling apunan. Huwebes Santo. Okay. Kung makanano ya pong linto, ining piyestang ini, o bala mo duplication niya mo. Yes and no. Kalupa niya naman ng Biyernes Santo. Nanong pagmasisyanta mo ng Biyernes Santo, Jesus, petere ing cross. Yes. Ing kamatayan ng Kristo. Yes.
Okay. Otang September 14, ating neto nga piyesta, dati May 3 yata, ingawas na king piyesta ini, Exaltation of the Cross. Para alani naman, in krus na ning ginutang Yesu Kristo. Uling karinya, karinde, pete, in gino. So, akakitse, niya, in pangatatag na ning Eucharistia, apag masusyanta mo, misan mo man kim parmingo, pero agyang aldoldo, kingaldo iti, miririnan niyang another emphasis. Kapila niya may gumpisay ng piyestang ini. Well, after more than 1,000 years, mete ang ginutang Yesu Kristo, malapit kim Banuang 1. Maybe, mas accurate, -4. Kaya ba't linto yung piyestang ini, 1200 something pa mo. No karinya linto, Belgica, Belgium. Ating meto nga banal, madre, ating niya nga papaninap, ating niyang nga manong ilisa na vision. Malyaring makagising ka, malyaring matudtud ka, ating kang inisip mo gumalayo. At ing adwanan ing gino kaya, ing misteryo ng katawan at daya ng gino, di na din sariling fiesta. At lepitan ng metong obispo, ing obispo na ng metong diocese, King Belgica, 1246. Ing obispong ini, inutos na, umpisantane, pagmasusyan, ingal doning, pamagselebra, pamagmasusi, king katawan at daya ng Kristo. Antimong metong as separate feast. Kapilan, Thursday after Trinity Sunday. Thursday after Trinity Sunday. Uling imbayang kalendaryo, lilipat talang Domingo. O ini pa, niya lalo yung mikalat kimabilo gayato. Itang metong obispo, taga Karin, Belgica, Liege, yung siyudad, maging papaya, Pope Urbano Kapat, Urban IV. 1264, kaya pamiras di Castilla keti. 1521 lamiras din Castilla, ale. O ini, 1264, impapa kanita, siguro ngikit na yung epekto na ning ding tao, kilalanan de, mga dila, migulam la, arapanan ning hostya, anong nuka rin ni Kristo at Yuya, inutos na yung piyesta, pagmasusyane, king mabilog ayato. So, ang yan yung dyan yun, sinabi ko lang din, kilob na rin milabas sa 2,000 banwa, itamo ring mga pno, karing piyesta. Madreya, imigmong kahi, pinikap niya ng metong obispo, pinikap niya ng metong papa, ang gaking panahon tamo, pagmasusyan tayo. Okay? So that's a short, makuya diyang ideya nung makanano yung linto, iting may sabing fiesta. Tetang aliwang gagawan tamo, dekorasyon, bandera, kubol, invento no ng sarili tamong kasalpantayanan lokal. Kaluguran kong kapatid, kuyad ko niya, sinabi ko makuyad dyan ka na ako na eh. At tingko meto nga Alben, keng YouTube no karakaldeni. Dati lang sikat a pastor, protestanti. Di nga liwa karela, scholar laking kasulatan. Uli na ning biyasala.
may kumpisarong pingwestiyonan ding sarili rang tuturo ding kaluparang protestante. To make a long story short, o ining sitwasyon, o ining kwento. Ining meto nga pastor, dating Baptist, kaya talaga sikat siya. May kumbiraya misa na yeldo. Kimberendering madre, deta madre, kalupa ni Santa Clara, lulwal. Kasi uling biyasa yaking kasulatan, naintindihan yung kasulatan, bisa lang namang lumabang ding madre, kitang kayang kabiasnan. Okay, ne. Kaya rin ang migsalita, lepita ni kanunitang meto nga madre ning monasteryo. Kidna ning madre, para kay kayo, nasabihan nyo tungkol king Eucharistia. Naning kapaniwalan nyo tungkol kitang tinapi at alak. Ay kaming Katoliko, paniwalan mi, maging katakuan at daya ng Kristo, king balang na Eucharistia. Magurong emi pabulan, inibiyasang pastor, kasi nga nanita kang madre, ya siguro nga yaman scholar, itang madre, simple yang taong Kristiyanong makaintindi, king sukat ang paniwalan. Para kay kayong nga na, importante yung kasulatan. Ale? Paniwalan niya yung kasulatan. Ale? Siyempre, tamo yun. Ining pastor. O nanong masasabi, ya nakabud, yung dimdam-tamong ini, king Ebanghelyo. Nanong masasabi? Na sinabi ni Ginutang Jesucristo, kinutawling nga po na, Nana, this is my body. This is the cup of my blood. Ita mong makaintindi kay nga manong English. To use is to state a fact. Ale, my mother is makayan. Katotohan niya ita. Ale. So nga na, nung Ingino mismo, sinabi na, ketang tinapi, adiklot na, adimdamdamo king Ebanghelyo, this is my body. Eta dapat paniwalan, king itang tinapi ita, uli ng Kristo, uli ni sinabi na, maging tunay ng katawan. May pamulan, yung pastor. Podang sabyan ng Kristo, iti yung kalis ng kanakong daya. Who are we to say? Laing alak, simbolo niya mo, ng daya ng Kristo. Makanya ng kasulatan na. It simply says, this is the cup of my blood. Ding protestante, era intindihan yan. Nga, deta interested kayo, ipasa kitang YouTube video. Karakal tamo balo. Ketang yan, yarugo, protestantiya. Sino ka na? Ingay ka na ganang may turong kamal yan kaya. At ngayon, kontento yung masayaya. May balik yakin tune iglesia. At ilakad na rin Ginoo. Ya sana yung kakatang kapag masusyan. Mo gagawin pialben. Kaya sarili tang paralan, tanggapan mo yung Ginoo, tinapeya. Luminamantaya yung alak, manatili yung alak. Karin nga nasasabing Santo Tomas ni Aquino, gulot dareti, ang Diyos mismo makapampanya, makasalikot siya. At ang kasalpantayanan tamo, yamong bukod makatiyak, kingitipin, katutuwan niya. So sana po ininggawan tamo, gawan nyo, king paglimbunan, asaksyan nyo,
lalo ng patatagan. Ining emunan maragul tamong swerte na Jesus sa 2,000 banwa kaya may natili kay may labas nung may manatili aking balang pamitipon anting tinape anting halak apag kabietam anapisa sabi nga mong nandin bangkanita ding bietamo manatili lang banal manatili lang makatuliran. Wala na ako pong sabihan. Amen na mo po kanini. Palakpakan tayo po Monsignor Greg Calas. Bisa ko mo pong mag-umpisa mo naman nung makananoy may gumpisa nandin. This will just be some sort of a commentary po kitang sinabi na he provided the history. Yan isubukan ko pong ibigay kayo yung teolohiya ating spirituality na po ning kikatamong pagmasusyan kaniti pong aldo ngayon. Igumpisaya po yapong Greg, babanggita na yung original la piyesta a pagmasusyan tamo kaniting aldo ngayon pagmasusyan taya istong Huwebes Santo. Ating genapan tamo po niyang Huwebes Santo yung kapag masusyan, king tauling apo na ning Ginoo. Ating Biyernes Santong katukinan nita, pigmasusyan tamo ing pangapako ning Ginoo. At kaya rin nandita sinubli ng mebye ning apong Ginoo. At ikatamo ing balayan ning pamanyubling mebye. Inyang Huwebes Santo, genapan ning tauling apunan. At yan ing forma ning banalamisa. At Biyernes Santo, genapan taya ing pegmasusyan ning pangapako ning ginutamong Jesucristo, nung yung forma, ing taulingapunan, ing kalamnan, yung Biyernes Santo, ing pangapako ning ginutamong Jesucristo, ay ang pagmasusyan nining balayan na mitatag kaibat ng sinubling mebye ning ginutamong Jesucristo. The form is the Last Supper. The substance is the crucifixion and the resurrection of our Lord Jesus. And the celebration is the Holy Eucharist. The celebration of the Easter people. At inipong pagmasusyan tamo kaniting aldo ngayon kalupa ni ulaga ning pigmasusyan tamo po inyang milabasan na Domingo. Nano pong pigmasusyan tamo inyang milabasang Domingo? Ing Santissima Trinidad. Nung makananong dapat sukat tayang paniwala ning Santissima Trinidad hanggang taya lubos sa 19 dyan makayawad kay katamungan etamo malyaring mayaos katoliko, nung etamo maniwala, king tune presensya, ning ginutamong Jesucristo, king tinape at alak, ning banal ay Eucharistia. Tandaanan tamo po ita. It is not just a doctrine, but it is a dogma of the church. We are not just invited, we are called to believe that Jesus is really present in the Eucharist. Amen. Kanya pong misan, kalupan na po nga pong Greg, mapanalbe ako pong video po, tang mainip ko. Facebook mo po yung kako. Ako po masyadong matyaga king YouTube makabala po. At siyempon kayo po kilala ya pa po yung Richie Di Horsey. Kilala ya pa po yung Richie Di Horsey. At siyempon kayo po magkantaya, gigitara ya po. Pagkanta ni Ipopoy, kilala ya pa po Ipopoy, itang komedyanting kalbong mataba kanita. Nga na po nining kanta ng Richie Di Horsey, pamagat na po pala, sobrang talino na ng tao sa mundo. Nga na. Sobrang, lo nyo na mo po yung kasiping yun, nung matalino ya. At wala pong bagay ring tao king yato. Either matalino ya kano, o sweetik ya. Lo nyo na mo yung kasiping yun, nung nano ya. Deng biyasa, bahalo deng gagawan da. Pero ring taong sweetik, burida kwada nga ning gana-gana. At makanyani kanumiging in tao ngeni. Nga na po ning kanta ng Richie nga na. Ing second verse na nga na. Bisyo ng tao ngayon ay iba na. Iba sa atin ay maraming asawa. Ang iba'y nangangarera na. Nagmamadyong pa. Ang pamilya nila ay nakalimutan na. Ing chorus na makaniniya. Sobrang talino na ng tao sa mundo.
Gustong lahat ay makuha nito. Nakalimutan na nilang magdasal at magtungo ng simbahan kung linggo. Third verse. Isip ng tao ngayon ay iba na. Mayroong may anak ngunit walang ama. Ang iba'y parang artista kung magpoporma. Ang trabaho nito ay hold-upper pala. Sobrang talino na ng tao sa mundo. Gustong lahat ay makuha nito. Nakalimutan na natin magdasal at magtungo ng simbahan kung linggo. Gana, sobra ni kanukabyasnan ing tao. At sobra ya kabyasnan at buri ng akwa ing egana-gana. But notice, while we want to get more and more, we have forgotten what is more important and most important. Kabang buritangan at akakwatangan ing burita mo, akakalingwanta na laman ding tune maulaga king biyata. In 3 words, ing kaya pantamo, ding kapamilya tamo, at ikristong ginutam. K. Because of the many things that we want to amass and get, we forget our goodness, we forget our families, and we forget our Christ. Akakalingwantala rening bagay nga reni. Bakit? Because we have grown overly familiar with them. And as the saying goes, over familiarity breeds contempt. Pota ka nung masyado na kang sane, karing bage-bage, mo no papansinan. Pero nung niyang panuliran kay puno ka rin niya iba't nga manong familiar, it came from the word family. At tutuntunan ko na nung kabaldugan ng amanong family. Iba't ya palaking amanong famulus, which means simply service. Familiarity must breed service. And over familiarity must breed not only service, but devotion and devotedness. Nino po ring talasawa keni. Panay ko magtas gamat po tan talasawa. Nino po rin talasawa keni. Magtas na pong gamat. Marinay ko yatang talasawa kayo na. Kutang. Laway niya po yung asawa yo pa. Gaya malawot ya. Laway niya. Kutnanda kayo. Kikilig kayo pa po karing asawa yo. Kikilig kayo pa o mangaligkig na kayo karing asawa yo. Palakpak na rin kikilig pa karing asawa ra. Oro. Pakatutok yung pamepe na ning asawa na oh. Maybe the sentiments have subsided. Ala na sigurong kilig. But a true serving husband and a true wife is not only kinikilig, but he is devoted. He is committed. Pinili na. Uling panamdaman. No, uling pinili na. At kaya katamong Katoliko, makanya ning burita mong panamdaman at gawan king arap ning Eucharistia. Not only to feel at awe and surprise at the presence of God, but to feel devoted and committed to see Him in the presence of the Eucharist. Kutang. Simply mo pong kutang. About canonical requirement. Baluye pa po ba yung batas ning Santa Iglesia, abawal ing mamangan nanumang pamangan, meto nga oras, bayo tanggap komunyon. Tuturo tayo pa po ba karinga na kita? O kabang papunta tamo pisamban at kabang sisimba tamo, paborin yung mamangan chichiriya karing luklukan da. Puro balat po ken.
At pibatan Diyos po tang kayari po yung sisimba. But why do we neglect this? Simply because we do not understand the command of Jesus and the words of Jesus. This is my body, this is my blood. He did not say, this is like my body, this is like my blood. He categorically said, this is my body, this is my blood. Ining ka na akong katawan, ining ka na akong daya, king wangis ning tinapi at alak. Pero among, kasakit naman pong paniwalan, baka nanuyang, akakit kepo at tatalnan tinapi at alak. This is very simple, but it is very hard to believe. Believe me. Simply yamo, pero masakit yung paniwalan. Eusebius of Emesa said, it must not be a novelty nor an impossibility for us that the bread and wine can become the body and blood of Christ. Why? Because God is powerful. That's number one. Number two, Saint Ambrose of Milan said, nung ing meto nga birhen, may nganakya at may buktutya. O ba't masakit kay katamong paniwala na yung tinapi at alak, malyari ang maging katawan at daya ng Kristo. Which is why Pius X said, considering this very familiarity of our familiarity of the Eucharist, the availability of the Eucharist, it is the shortest and the easiest way to heaven. Masyado yang mayan, hinyapineta na papansinan. Masyado na nga tsuken, hinyayataya si kaso, ing banal na Eucharistia. If only we will believe that if Jesus was able to feed a 5,000 just using 5 loaves and 2 fish, He can feed billions with just a bread and wine. If we believe that Jesus ape kabiyaya ning meto nga mete katawan at sinubli ang mebiye ot ika mo mo paniwala nagyu na kang pasublian mening Ginoong Jesucristo king paralan na mo suka tayong tinjan at balo makanano. Eta sasabihan na ilisya tamo yung sarili tamo king kabyasnan. Eta naman sasabihan na kailangan mangmangkaban makapaniwala ka king presensya ning Ginoo king Eucharistia. But what we need is faith. There was this very famous American author, American lecturer, American human rights activist. Ing lagyo na po Helen Keller. Eko po bahal nung pamilyar kayo. Ing pelikula na lagyo natin, yung pelikula lagyo na ning pelikula The Miracle Worker. Ing kwento na pong Helen Keller, 19 months ya pa mo, uling mesmi kasakit ya po king utak, I don't know, because of a certain fever. At mag-develop ya po yata ka ng meningitis. 19 months ya pa mo Helen Keller, ikwa ng may bulag at may ngaklak. He grew deaf and blind. But because of the patience of this woman named Anne Sullivan, tiro ni kabang biyena, ining bulag at maklak a Helen Keller, at meragulyang meto nga lecturer, meto nga author, bulag at maklak susulat ya, bulag at maklak manharal ya, bulag at maklak lalaban niyang karapatang pantao. Just because of the faith of this Anne Sullivan. And Helen Keller said, the only worst thing than being blind is to have sight but no vision. Atin ka, manakit ka, pero wala kang panimanman. And this is the grace that we try to ask God this day. Anyawaran tamo king Ginoo, amanakit tamo, migit ka rin kay katamo nga kakit. Ing makaranas tamo, migit ka rin kay katamo nga raranasan. Ing makatanggap tamo, migit ka rin kay katamo nga kakwa. At hakit taya, king tinapi at alak, ing presensya ning Ginoo tamong Jesucristo. At lawan yuman, istong kinilala taya, ing Ginoong Jesucristo katataulian. Istong kilalanan tayo at simban ing Ginoo tamong Jesucristo, king tinape at alak. Ordinaryong tinape at alak, pero tilnan at liguran ing Ginoo. Umpisan tayo, Kenny.
Istong peni walang tamo king tinapi at alak at siyuing Ginong Yesus. Magumpisa mo niya naman akit king biye mong makapagal, king pamilya mong makatikal, at king lipunan tamong makasawa ng akakit. No ka rin man at kapilan man akit me, nung keni pa mo king lamesa ngini, araranasan mo ne. Ulitan ko po. If here, in this lowly bread and wine, you will recognize the face of Jesus, even in your lowly life, even in your tiring job and relationships, you will see the face of Christ. At agyumong suywan ding taong pakakalulo at mangailangan. Inyaag katanda kayo po, pota pong tanggapan niya yung banal na Eucharistia, kareta pong tanggap king dilada, tatanggapan may king dila mo, not because of hygiene, but because of worship. And if you will ever receive Jesus on your hand, treat it as a privilege. At kabang makasindiya po ing sulungay ni kening pisamban, for as long as this light is on in this church, whenever you enter here, bow down and pray. Kneel down and worship. Because the presence of Jesus in the lowly bread and wine is here. And if you will recognize that, you will experience the presence of Jesus in your lowly life. Amen. Talakad tapong ini, at ipasyagtamo ingke katamong kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos, sibang mayupayang tuto, inalang king banwatiyato, at kang Jesucristo, anak ng bugtong ginutamo, pengagliking upaya ng banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalim ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos, igpang may payang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabyempong may ngamate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king bie alananggo. Amen. Anyawaran tamo king ginutamong Jesucristo, ing akilala taya tasamban king banalay Eucharistia, ban kanita kilala taya na manataluguran karing kapara tamong may naat mangailangan, nga tamong manalangin Ginu, pakisan metong mo kami king lugod mo. Ginu, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para king iglesia ng Diyos, ing balayan ng Diyos, ban ing kapag masusyan king Eucharistia, pakisan metong nakatamong magit pang matalik king ginutang Hesukristo, at papanatilya nakatamong sumulong king kayang wangis, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para king yato, anong nuta mabibiye, ban manibat king panaslag ning aldo, hanggang king panalbog no, ing banala e sakripisyo, mi dawon niya king Diyos, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para ka ring sablang Kristiyano, baning matampang pamagmasusi king Eucharistia, pagkaluban nakatamong sikanan sumuyo king yatong iti, kapamilataning pamangawata kaniting alang patan at susulong, king pamaging yato ning Diyos, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para ka ring Kristiyanong melili king dalan papunta king pisamban, ban atalastas da king nung alayo in Eucharistia, elamalyaring mi bebe anting Kristiyano, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para king komunidad ning kekatang parokya, ban itamongan sumulong tamo king pamame ulaga at lugod king banal Eucharistia. Ban kapilan man eta dumayo kaniti,
Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. O Ginuming Kristo, pasalamatan da kaking mabilog ming puso, para king kalam ning Eucharistia. Pakiramdaman mo kami at pasiknangan king katawan mo't daya, ban apatutuan mi ing kekang pangatsyo, ketiyato. Ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Puri ka ganun Diyos na ito sa pagkakiting alak. Alak ito sa Diyos ka. Diyos ako na sa Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamang daon, matanggap iya, arapaning Diyos, ipang lubos mayupay.
tanggapane sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampong ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, malugod mong ipagkalubngin kay kang banalag iglesia, ding kalam ning kametungan at kapayapan, alalarawan na niting sakrifisyong daraon mi keka, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginuman tabi kay kayo, At keka antimo, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. iting karapat dapat at matulid. Unepin karapat dapat ampon matulid. Sukat ampon makakabosing pasalamatan daka. King sablang pinandit at numan karino ginuba nalay pa. Mayupayang tututalang hanggang Diyos. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Inyang kasuluno king tauling apunan din kayang alagad. Tinatagne para kapilan maning meto nga makakabos sa kapigaganakan. Hinggil king kamatayan na. Dinaune kay kaing sarili na. Anting korderong malinis at matampangain. Ning ganapakapurian keka. Pabanalan mo rin kekang talasuyo. King pangasesera kaniti mo ring banala misteryo. Banding sablang tao king mabilog ayato, miyas lagan laking metong akasal pantayanan, at buklurano ning metong mong lugod. Ulinita dururup kami king dulang niting makapagmulalang sakramento, banking pangataglusan mi king iyubo ning grasya mo, miwangis kami king maligayang askemo, inyasat ding at syubanuat at syukete king yato, misasan metong lang sasambat daralit bayong sunis keka, at ikami kambeding sablang tapok ting anghel, kukulisak ming mitmong tula lang tuk ng aming ang daralit. Ikapining banaloy pating metolelangan matampanak ang pupurian. Huling king kapamilataning anak mo, Yeso Kristong ginumi, at king upaya ning banal Espiritu, pagkalaman mong biyeng sabla layon pabanalan mo, alakang tuk ng mititipon king balayan mo banketa manibating kayaslag ning eldo, hangga king kayalbog na, king dalise daon miyang pangya king ikaligaya ning lagyo mo. Huli nanita o ipaniga pumi, palukob mula ampon pabanal king Espiritu mo, reting ay nadaralampon daraon mikeka, ban magawalang katawan, ampon daya, ning anak mo Yesu Kristong ginumi, amin abilin kay kami king pagmasusyan mila, reting misteryo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan na kampon pinuri, irasunet dinwang ni kareng disipulo na't nga na. Wanan yeti kayo nga na't mangan kayo kaniti.
Uling itiing katawan ko, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayan na kang pepasalamatan ng pon pinuri, ninwang ning kalis karing disipulo na at nga na. Wanan yedi kayo nga na't minum kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pon na lang hanggang tipan, kami bubu para kay kayong pon para karing sablang tao, banket mi patawaran na rin kasalanan, dapta nyo'y tiking pamigagana kayo kanako. Maulaying misteryo ng kasal pantayanan. Hinyangin ing gaganakan mi o mapamakalulong pa, ing makaligtas ng pamaylas sampon kamatayan ing anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebi at ing pamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon mi keka bilang kapasalamatan iting mabiye ampon banal as sakrifisyo, balikdan ning mitmong pakalulo, ing ayin ing banal iglesia mo, at kilalanan ming midaon king biyena, paulin ing sakrifisyo ning kamatayan na, biriyan mo kaming misut keka, pagkala mo sana, kingi kaming mipasik nangan king katawan ng pondaya ning anak mo, mikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu, kang Kristo. Gawa na sanang maging metong mong alanganggang daon keka, at papaliriyan na kaming mirakayanan, king pimamanan da ring banal mo, muna kambi na ning Nona Virgen Maria, kapilan manbira na indo ng Diyos, kambi ng San Jose, akayang esposo, kambera din ng mga apostol, ang Timoy Santiago, at ding maligayang mong martir, at ding sablang banal, ulining pamamilatanda, manari kaming mirinan kasaupan, alang patanat, king harapan mo. Oy pa iti sanang aining pangasot mikeka, pasulungan ng kapayapan, at kaligtasan din sabla king mabiru gayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugot, ing banal na kapulungan, akasalukuyan maglakbek iti king yato, kambe ng Papa Francisco, i Florentino, ting sablang obispo, pari at diakono, ting sablang susuyo king banal na kapulungan mo, at ning mabilog a kapulungan, agawa mong sariling keka. O mapabakalulong iba, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo, lulusan mo la, mga tipunan, ding sablang anak mo, nula pa man pakasaw. Ding kapatid ming miyang unabye, ding pengari mi, asawa, anak, manuyang, kamag-anak at aliwa pa, ding sablang keka, may kona ketiking gato, dapat may matula keka, malagod mo sang tanggapan, king kayarian mo, anano ka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alangangga, king kapamilatan ng Kristong Ginumi,
king ulina, pagkalubmuking yato, king sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Espiritong Banal, pupuryan ka, at parangalan, manggaman, kingalangangga. Mit mong kapanaligan ng ponlugod, King Diyos, si batamong at subanwa, maus tamong eni kaya kapamilataning panalangin at tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Ikabus mo kami, King sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, King panahon mi, banking kasaw paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, King pamanali paning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan, King sablang kaligaligan, kabang panayan na pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayarian, ating kayo pa yan, ampon ligaya, manggaman king alananga. O Diyos say pami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mula sana babalik ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal iglesia mo, at pamayapan ng ponpisan metongan me agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman king ngalang-angga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe, sanang parati kay kayungan. At keka, antimurin. King masayang paralan idake tangin, iking balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Pamyabi ng katawan ng bundaya, ang ginutamang Yeso Kristo, ipagalang ng belang kaya katamang sa mga tanggap kayo.
Pakamalan kong kakaluguran, niyo ing kordero ning Dios, niyo Yesu Kristo, ing lupa ning lugod at kaya paningib pa, niyo ing milalako king kasalanan ning yato mapapalad tamo, ikatang mayayawos, ban makirake king apunan ning kordero. Ginu, kumatampan tanggap ke ka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pagkala mo sa kaya kaming kamtan mingalang hanggang tula, king kaya kangarapan, ang patitiyan ng patilip, king makapauna ng pamananggap ni kete king yato, king kakamalkamalan mong katawan at daya, ika mabibiyem pon magari manggaman king alanganga. Amen. Inipugampanan tamo po ing prosesyon ning Santissimo Sacramento, pasisiklawod tamongan po. Mipuri at misamba ni Jesus, king Santissimo Sacramento ning altar. Mipuri at misamban Yesus, ngeni at kapilanman. Ipamiti ka ba no misamba ni lagyo mo? Datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ni lumo kaya ti sulipan ti banwa. Ingka kanan mi king aldo, ibiyem kaya kami king aldo ngeni. Amponing patawad mo kaya kaming sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. MK Pai Saul king tukso, dunay kabus mo kami king marok. Mipuri at misamba ni Jesus, king Santissimo Sacramento ning altar. Mipuri at misamban Yesus, ngeni at kapilanman. Bapo Maria, mitmo ka king grasya, ing ginuat syuke ka. Nuan ka karing sablang babayat mo niya panamaning bunga ning atsyan mong Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Mipuri at misamba ni Jesus, king Santissimo Sacramento ning altar. Mipuri at misamban Yesus, ngeni at kapilanman. Ligaya king ipa, ampon king anak, ampon king banalay espiritu. Antimoy sa diyarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilanman manggamang king alanangga.
Ali pa po yariing misa, tukita mo po king prosesyon. Pagbalik po kilubding pisamban,